Keng sayga su çıktı. Ey balдар. Sonra kamas gel sen daha. Ana bismillahirrahmanirrahim. Akjol toy. Nasosnuy bolsun ha. Şu keng sayga kuda kalasa su üzülbey agıp dursun. Ver baldarga. Bu oştuklar jamgırda ele tınbayt eken de oda böyle. Jamgır, kar var bir eken de bularga. İşte bir eken de şu. Bu jalpı ошол дети кирпичиден баштап кең сайдын тетиги суу алчу жерине чейин 6,5 километр. Дээрлик 15 жыл токтоп калган проект болчу. 15 жыл. Ошо бөлүнгөн, билбейм канча акча каражат бөлүнгөн, кете 1 миллион тегерей бөлүнгөнбү, 70 миллион бөлүнгөнбү, ошол акчаны талап, тунуп жеп жок кылышкан. Biz mınaki oşo kelgenden başlayıp çoğu çurkap жүрüp oşo 70 milyonun içinden gete bir 1,5-2 kilometrine turba tartılgan. Kalganın to'liq boydan. Mınaki sonbe kalmaşının közümölü menen, jeke meni özüm közümölü menen tarttı. Ana sırtkarı. Mınaki kirpичныйден bu жерге tartıp geldik, uladık birinci nasosnuydan. Birinci nasosdan tegi deoğu ikinci nasosnuyga andan azı barıp görüyoruz. Дальше. Жалпы 6,5 километр турба тартылды. То есть толук мынакей биздин Кеңсай жаңы конушу боюнча биздин алдыбызга коюлган тапшырма толук аякта десек болот. Анткени таза суу Кудай кааласа чыкты, 110 киловаттык подстанциябыз ишке берилди. Мынакей таза суу чыкты. Кудай кааласа азыр мына жерине барып, азыр экинчи станцияны, экинчи насосун ачабыз. Ana de üstüne açkandan keyin ошол жерде көрөсүңөр. Ошол жерден Кудай кааласа акыркы завершающий стадиясы болот. Бардык жасалган жумуштар бардыгы урматтуу коллегалар бар. Силердин менен чогуу жасадык. Бирге жасадык. Мына Кудай кааласа биздин шаардыктардын алдында, элдин алдында, мына кең сайдык биздин тургундарыбыздын алдында биздин жүзүбүз жарык. Суу чыкты, таза суу чыкты. Подстанциябыз уланды. Болду. Биз эч кандай эме жок. Эми Кудай кааласа көчөттөрдү тигип отабыз, жолдорун асфальт беребиз. Андан сырткары кийинки жылга мектеп, садик, үйлөрдү бүтүрүп берсек, мынакей Кудай кааласа шаардын ичиндеги эң сонун, эң абасы таза биздин жан конуш болот. Кайсына? Бисмиллахиррахманиррахим. Автоматически кетти, насос иштеди, суу айдап атат. Кетти суу, э? Резервуар. Азыр резервуардан экинчи жыл басасыз, жогоруга чыгат суу. Азыр кирпичныйден бияка келди. Bu yaktan tarafı yemek devuğa ketip berek açtı. Резервуарга перекачивать этет. Андан кийин ал жактан насос менен жогору жака кең сайга перекачивать. Ушунду иштейт экен. Ушинтип иштейт. Мына көрүп плавный пуск кетип атат. Я. Плавный пуск кетип атат. Я. Давлениеге кетти. Я, алсыңар. Давление мына мусордон давление. Я. 8-9 болот атат. 10 болот. Ulaşanda abi bir yaktan bir etti ha? O jaktan gel bak. Ava. Bir yaktan geldi, narak gitti ha? Ha. Buradan çıkıp atат ya. Ara otomatikten. Nerede su tolgan ödöçüyor mu? Öyle kol atат. Резервуар толгондо капылып өчөт. Nerede takıda? Ардактар. Azıcık marka verdi, Allah istiyorsa. Al işleyle, hani var işleyle. Bazı rezervuarga napalm atат. Qana ava, alыңыздар. Mına keng saylıktara Kuda kalsa bir emi özді бүтүрөлү. Keng sayga ketken ekinci nasosunu ata. Azı birinci nasosunu da açtık. Emi Kuda kalsa bunu açabız. Anam su bu жерге келет. Su bu жерге kelip tetik emege водозаборго толот, ha? Ошол жерге толот дагы андан тет эмек айдайбыз. Кең сая. Кана ата.
Kol çabuk koyunuzlar mına. Bu da kalası ikinci nasostunuz açılıp ötat. Şaharımızga elibizge hizmet kılsın. Kengsayga su hiç kaçan göçpöşkün Kengsaydaçı. Su ağa versin su. Uçakta böyle durgan boldu da kara çıtırmeli. Allah. Yarımı çok bolçudan. Yarım. Allah. Ay. Siz taşı bağı boyunca 1 kilometre tartılып alып кеткен болчу да. Aha. Анан мына 4-6 километрди сиздин жазында март айында ташып бердиңиз. Ошону 4-6 километрди негизи тартып кеттик. Негизи бул жер менен мындай тартылган болчу, бирок эң негизги участок тартылган эмес болчу да. Жана биринчи насос станция, экинчи станция курулган эмес болчу. Өзүңүз билесиз. Ава. Ава. Кийин 600 резервуар жок болчу. Бүгүн негизинен ал точкадан бул точкага чейин толук бүттү. Азыр эми биз бул жердебиз. Азыр рұқсат берсеңиз, Нукоттан экинчиге чыгабыз. Бул жакта дагы станциябыз бар. Азыр 1200'den 3 elebler kurabız bak. Кийинки жылы. Kuda kalası. Системага кетет дальше. Ava. Уже наржаğa kettik. Негизги жер су жер болчу да. Ava. Калганы келсе ичине тартабыз. Bardığım olur canı satılıp gelin de. Ava. Canı. Камера онлайн көрсөтүп турат сону. Сиз баскан су келди уже. Резервуарга су түшүп атат. Баягы ылдыйкыдан Эй. резервуардын ичине су түшүп атат. Азыр муну жүрүсөк, бул менен жогору жакка келебиз. Ava. Azımlı rezervuar ha? Мына резервуар. Ava. Онлайн резервуар. Olay rejim. Tak. Бул жакта бисмилла баскансыз. Bismillahirrahmanirrahim. Ana. İşte bu. Bu hem hazır mınavu emiden rezervuardan Kengsay kayda da. Резервуардын алып туруп Кеңсайга жогору жакка. Ава. 86 метр бийиктикке айдайт. Kanada çıktı. Abi yaktan gel. Ha. Ал поступление ал жактан келди. Ооба, резервуардан келди. Yaktan geldi. Birinciden bu yaka koyar. Ооба, резервуарга коет, анан резервуардан алып туруп жогору айдайт. Bu yaka narga. Kengsayga. Ооба. Бул жакка ойлойт. Ya. Kaç hoş gerek? 14 чейин да. 10 koyup atабыз десе. Азыр ошо баягы 86 метр го высота. Болду, ошого 8 6 9 менен чыгап кетет. Андан дальше 83 болот. Ооба. Дальше уже сопротивление жок, ошондон бийик көтөрбөйт уже. Болду. Buna bu proyekt 15 yıl toktop olgan proyekt bolçu da gördünüz mü buna? Kuda kalasa hareket kılsak ile buladı eken bu. Hareket kıldık buna. 15 yıl bitmegen cumuştu. 6 ayda bitirdik. Toğluk buna kuda kalsa su çıktı. Hazır te üstüne çıkıp görüyoruz. Ayakta su şavuldu ağudan. Ova zapası menen de. Yok hazır bizge kuda kalasa emki yıl 1200 kup kursak bulat. Ova paka bulat da kalasa. Qandaysizlar? Ava, qanday yaxshimi? Qanday yaxshimi? Salomatsizmi? Kechagi qanday? Salomatsizmi? Qanday salomatsizlarmi? Salomatsizmi? Qanday yaxshimi? Salomatsizmi? Биздин жанагы кирпичный дака. Ава. Анан бул азыр качканыңыз. Мына ошол жерде үчөө эле сиз бирөөнүн куртсак болот. Ава. 1200 kup yetişet bakaça. 1200 kup da kalasa yetişet hazırça. Бул жака биз линия тартып беребиз да. Ava. Ay, oşonda bu yerde tak 1200'den 1 2 3'ü. Azım navu çekesinden biröөнү kuraylı. Biröөнү kurala. 1200 oşo yetişet baka. Yetişti bolot. Kuda kalasa uşunu kurup alsak da 1200 kup degen bu öte köp da. Eger mınavu emeğe karap görөбүз. Eldin köyüsüne karap görөбүz. El kançalık köyüsünden sayın akırında kurumet koyuyoruz. Главный су келип калды го. Ya. Главный су келип. Главный su kelip kaldı mınaket. Kuda kalasa. Oşonda bizde rezervuar mozele kurulat ha. Ava. Водоканал өзү курса болот экен. Ava. Özüz kurabız. Материал Bolda. берсек булар өзү куруп калат экен. Bolda. Alardı tendirge alıp var. Допустим 10 milyon somduk ok atıp bular 30 milyon 40 milyon okmuşat. Kerek yok zачем? Beton var, temir var, alabız boldu, kurabız bitti. Ошол эле керек экен. Ya. Ошол эле керек. Берсек булар өзү курсагдай. Ava. Özüyle kurabız. КНСти курбадыкпы?
Kını esti kurdunuz, mına 600 kuptuktu kurduk, mına kuda kalasa. İki kese. Ya, İyi kese. yekesi arzan. Kana jürüңüz öremiz, taza sudan içeyle. Kana bismillahirrahmanirrahim. Tak, mına sunu, urmatlı tuğanlar. Mına sunu, taza sunu. Az yem tazalanı da, azırça. Ava, klo tazalandı. Bu şu Keng Saydın taza susun, el 15 yıl tutkan, ava, 15 yıl. Mına kuda kalasa 6 ayda işe kirgizdik. Mına ki, yemi kuda kalasa, Kengsay 100% kamsız boldu. Taza su bilen kamsız boldu. Suga su bilen kamsız boldu. Svet bilen kamsız boldu. Kuda kalsa büttü. Yemi bul предпоследний rubеж. Предпоследний. Последний da o yerde 1200 kuptan 3 rezervuar kuş gerek. Alın pakayım güzel kuda kalsa bir oysun kurabız. Bu su oşa 1200 kupka düşöt. Ayırdan tolotlaganın her bir köçöge, her bir yüge su tartar kuda kalırsa. Oşa menen bizim tapşırmağımız atkarlar. Kanan da sudan içeyle. Bismillahirrahmanirrahim. Kana. Kana algıla sudan. Bismillah. Kana. Akburanın susu ha? Ava köp yıllarga. Ava. Siz 14 yılda yaşarsınız, 30 yıl oldu benim yaşadığım, 17 yaşından çıkarman gelip hepsi 30 yıldan beri su birinci içilecek. Gençoğlunuzu versin. Buna yerden potasyum, buza kaparata var. Rahmat, rahmat. Dedem işinizde bağver oturduğunda bekle ötleri ayçı uğrak olurdu. Şöyle sizin kolunuz boşa oydu. Buna yerden 4 yıllık arkadaşlar, sen şurada ben şurada. Kana. Gençoğlunuz olsun. Hadi klorladık. Maşallah. Buna içkiler. İçkiler. Bağırınlar içkiler. İçinizler. Buna kuda kalasa buna ki. Tapşırma büttü buna ki. Keng sayga su çıktı buna. Ha tuğanım. 200 metrege su götürüyor. O 200 metre Proporsiyon kudu. işte. Ya 200'den koy. Hazır başta işte Altı. Akbilek'ten şöyle geçen kança? 350 metre var. 150'de uğraştık. Bu sefer. 350 metre var. Протяженность var. 7,5 kilometre. Nasıl olsun? Жақсы подборға алыпсың. Жақсы подборға. Автоматикамен. Самотекте жақсы кеткиде. А. Самотек жақсы кеткиде. Ау. Самый высший точкада. Ана кексен алдыда. Ошон үчүн алып жатат. Эми Куда калса бул жерден баштап нар жакка уже самотек кете беребиз. Самотек. Полностью жетет самотек. Ау. Самый высший точкада. Тек кичине аксын аракка сууга түшсүн. Я. Резервуарды полный опустошать етебиз. Ооба. Тазалап алабыз. Ооба. Hem köver etkende kuda kalır. Куда кааласа, көрөсү эмки жылчы жапжашыл кылабыз. Жапжашыл бак кылабыз. Куда кааласа. Бата бериңиз эми. Şu Arjun Yeşil'in işin başında şimdi size okşar olan bir özdektir. Daima sizde şu bizge meyğirden ötüp 15 yılda çıkmagan yerine su çıkarıp atar. Amin. Allah sağ olsun sizlerin komandanızlarga. Verdiğine Allah'ım. Ben soluk versin, ömrü Amin. versin. Amin. Şunçalık ellerinin hizmetini kılıp ataslar. Gelecekte sizin de jakşı günlerinizde elder var. Batağılıp dursun. Amin. Ben solunuz versin, ömrünüz uzun olsun. Allahu Ekber. Kengsayga su çıktı. Kengsayga su çıktı baldar. Tarık boldu. Kana acım özünüz bir. Amin. Kana Kengsayga su. Amin. Onu kensaylık tarafı yerlerine uşağı koyuyorsun. Amin. Sizlerden bardanızlarından hayvan Allah'ın buyruğundan bol takalım. Amin. Gençoğlunuzlar bütün bolup günü cangır kaçtasa maçın çıkıntılıyor. Amin. Geldi mirasını hem dop kaparsın. Amin. Allahu Ekber. Buna gel. Su. Kengsayga su çıktı. Ey baldar. Buna. Taptaza su. Akburanın susu buna. Tarık boldu baldar. Tarık boldu ama. Boldu buna. Kuda kalasa emi. Tarihinde yazılı patron buldum. Ava. Altından kalan çalışkan şu. Kuda kalasa. Olduk götürüp. Rahmat ava, rahmat. El razı olsa boldu ava bizge. El razı. razı Kuda bol, ava. olsun, Ava kuda kalasa. Kana jürgülen bakkat şöyle. Ava baktı gelen jürgülen.